شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە dibêje rejêma Esed li Sûriyê bi ser neket yew deheman demê de jî rejêma Esed metirsiyê li ser ewlehiya Netewiya İsraîlê dirost dike. James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye ji Tel Abîb ragihand rejêma Esed rêxistina terorîstiya Daişê durust kiriye ku rêxistina herî matirsîdar e li rojhilata navîn û rejêma Esed metirsiyê li ser ewlehiya Netewiya İsraîlê durust dike. هەروەها جێمس جێفری گوت و ئەمریکا ناخوازێ سووریا ببێ مەترسی لەسەر وڵاتێن جیران و نەبێ بنگه و ژێدەرە تەرۆرستان دەدەمە نەهادە پرسە سووریە پرسە هەری ئالۆزە درۆژهڵاتان ناویندە و ڕەژێمە ئەسەد حتاوەکە نەهاژی لە سووریەدا بسەر نەکەتیە. شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە دڵخۆشیە خوا بیەک هەڵوێستا وڵاتێن یەکیتیا ئەوروپا نیشاندا ku تەبایە وڵاتێن یەکیتیا ئەوروپا ji بۆی فەرزکردنا سزایان لەسەر ڕژێمە ئەسەد یەکنەرینن لەگەل ئەمریکا و پێشتەوانیە دەکەن. جێمس جێفری تاکەس کرد و ئارمانجان سەرەکەیان ئەمریکا دە سووریە دەژنا برنا یەکجاریە داعش و دەرخستنا میلیسیان سەر بە ئێرانێ بێ ji Sûriyê. دەربارەی vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê James Jeffrey ragihandibû ku eger hêzên Amerîkî ji Sûriyê vekşin ji mareyek welatên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê wê hêzên xwe bişîyêne Rojavayê Kurdistanê. Jalî xwe vejî şrovekarên siyasiyên Kurd derbarê lêdwana Jeffreyya taybet bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û şandina hêzên welatên hevpeymaniya navdewletî dibêjin ku ev pêngav amajeya wê çendê didê ku navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê wê di demeke nêzik de werê avakirin.